Can it General. Yeah, match. There be one kind of match, and one don't know. Try young common so na fe ye ni ekopiem wo the Church of Pentecost for akache na enanwada na eye won titine ni a oda won ano eye Apostle Eric Nyamiche ebe press conference eye Elder Eric Donkor a ye nimu no ese oda Hebron prayer camp ano enei na asore no ehye Pentecost ase nanso emre bi baye a wo se on twen ansa na enhwehwemu bi a niema a wo se ode ye na asore no ekwan ya osifa asore ne fa e na Pentecost school doctrines a wo yusu a wo de ye asore ne niema bi wo ho a wo makwan omo ngi ni wo mu te se ode oil toyo bra niema mpa ye mu so ensu abebo mpa ye gu so de amobi hanki no aton abo mpa ye gu so se je fa ko ne eno de wo chi enu nti wo ma wo ne twen kakra nanso ebufuo ekoba kakra na enei abetodwa se ye yinedi ya twe na so eno no ofre ne mosen no enti sei wate ne ho ode ne ho na emomu Pentecost niema de enya de a wo expect ne se obeyusu wo bibia wo logo no eye won toma ne ade a eche se Pentecost ni asori ni no eno onyai eno ne betodwa na dade abegin sam ma eche se afum nkrofo mu eno ne ebisa se nyame na ye som no ochi akwanchere nyame nchira kwanchere okay nyame nchira kwanchere ba won say ye wa asori bia ne na administration okay ene ne nhyehyɛ I say ye wo I say Jehovah Witness ni ba yale ya wo kura a wo ne ba ontwi mogya ma ne ba na ne be nye nkwa no jimi yenti yantwi mogya wasi yantwi mogya awo ya awo bosome nkron emu ntasutie abofunu ene de wo mpa wo bedie na wo ba yale na doctor say twi mogya man o se mi ye Jehovah ni ti yantwi mogya akola ni edu ba bi anema bi hadwen okay na me nua ba da Donkor meboa wadi Pentecost we chia chepa na Pentecost empanifo okay any chairman any empanifo on hwe ne ma bi yi sesen onwa ya matumi e wo Pentecost mo no efirim kwan esensen wiem sa makio edi Pentecost bai na saman kase Pentecost tumi bompaye emeja efri soro bai ene ko Church of Pentecost wa aisa sebe abayfo kura de abay asole na fa aisa sebe abayfo no kura do so chen onwo nya abayfo ade asole na fa nyame fie de abayfo ko ye den wo bisa wo ayi hu ano say ja na first ye dele no enel bi okay first Pentecost asole ye dawo untumi nkan wano emfe nko debi untumi nkan wani achi mfe nko untumi shata de yeti emfe nko emmo rasta mo wani nkata mfe nko debi o kwa no wa boduku tinchire ntwe kama na ne ko ene chama bi aba Pentecost ano de ne law aba chama bi aba no de ne law no de aba eti won kronkron no eni tumi ne wo Pentecost mo no efrim okay first owo be yi leader et se chama ya o edes no be bompa yesa aye fast ya bompa ya ma ho kronkron atumi ya kasa fo wo bim a kire se ni pasumasi yeah eni yem fa oh ada wa ko bi dana me ko bi me da se ama tumu se wo ko bi di eya ama tumu se ho kronkron na kasa fo obi mo no enye fake yo eya wura okay yo ka bia wom pepe ene sa de ma ni nyina asesa ene ye koto aba ye de yi chairman meboa
Yatuaba. Thank you. Hon kronkron no aka wie no wasan to aba. De dadane nyina sa. Hon kronkron ma mentra. First no, me ni aba onim oboa. Ene bia satam ne enwo me. Ai. Satam ne enwo. Okay. Anna no to say abato na ne won to okra no. Atwitwa 19 wom. Ewom. Ada enye no korek. Oh, se ne ye abato de ye nim se be ya politics. Ade bia ya to ho aba no se ye campaign for. Atwitwa 19 ma bia boni ade ye nyina wo mo. Oh, ni mu dia make kan say dia boni kasetia eni se ebi kura ma bribe. Ewom. Position ninti. Ana me boa. Ade ho. Kan ye. Ya ma bribe. Oh, ma di jai do kan no. That ya 100 de mini ho. Twa ya ma bribe wa ma tumu say ya ma bribe wa mo wo say. Eni asumasi na esesa ka ye de ne ko. Okay. By what you tia. Yetuya. Eto da bia branches ikura yi. Eto da bia wo bitu me hwe ba bia ho ye. O se sofo wi munyini fro. Na me nkosha ho. Mini obey. Eja. Ahofe. Da. Kanu se ne etie na. Daddy kanu se ne etie na. Ahode e wo Pentecost mo no. Okay. Ekofom. Empanifon fon nso. Sa wunya achede ye bia wo Pentecost man. Na Pentecost fo mpanifo pese ye kan wo sha. Yes, umfiri nyame. Aw di bi ye owusu tabri. Obati ni ni. Ebeti ni. Ba na usha. Na mi sha. Na ye nwo wa na. Na bi da bi. Ni ya. Ni enwo me. Eje wo. Kese na aye obibi bi sa. Kasi na aye bibi bisa. Aduane be na odi. Ya aduane ya. Ghana aduane one way ya. Owusu tabri. Wa meto no. Da bi ma meto no. Ene kum chacha manyi yo. Pa. 50 years. Okokra. That is all bana me. Na me wo. Ai. Owusu tabri no mu gina wa. Okay. Na owo bompa ya. What you say hon kronkron person Pentecost. Aye adwuma. Wo su tabri kra think say no ye police ni e na nyame e de na sakan. Wo su tabri mfiri nyame e na wo su tabri mfiri nyame e na wo mfiri nyame e na wo mfiri nyame e na wo su tabri te no. E na obete asole e friend bet asade e be de be. Efiri wo su tabri so. Man bi pie ye ewo ensawon kwan so a na ye friend Eda Philip. Okay. Obati ni di Macedonia. Wa meti Macedonia. Eno no. Ma be kan. Ai. Wa be kan we. Pentecost. Ai, say na de bibia ya troto ho. Wa no be kan. Macedonia prayer camp. Okay. Na ye friend man no Eda Philip. Yeah, minimum no madam for pa no. Okay. It's my best friend. Edoma ne go. Ebi fra saman kesi kofodua. Osra se kade. Area woni na Eastern region. Ena no wo ba. Okay. Wa mentama wonya ba bi ntena. Na jali dali mu ga. Bompa ye ma ontumu sane ma sensen wiem. Ewo mu ana on say Eda Philip. Emfri nyame. Macedonia. Ena wo mfri nyame Prada. Okay. Ena Eda Philip. On yi ni free mo. Everywhere eba mabubo bebredi a chiro ba metwa so akom yenu bi pe. Okay, mate. Wudu ayi a Saint Antonia e wo Donkor ba bi a ya papa Isaac Owusu Bempa. Okay. Reverend Doctor Owusu Bempa so le wono. So kosoro kakra. Pentecost kase ya fra no dadan. Okay. So what in ni dadan. Yeah. Wonu so owo pam no. Ai. So woni ampa try. Kasa yie ai no mba yie. Try. Ena on so se wonu so mfuri nyame. Okay. Wo ye wo se nkrofo wo nyina ye want to Pentecost mo. Ai. E di adoma ye aduma empanifuo ni bi hypocrite. Eni nyatwomni nantintwitwa eni ye dufudi pani anwoya a enne abewura Pentecost asole mu ntino.
ena de san niema ni nyina akoba ena de san niema nyina ba kasa adom ni ni so de ani o ma wonko ena won se eda dan emfiri nyame okay ebi na ba na me ma me se do e Pentecost ni ena sa okra so le ba menya so le ba wanko da bi man ko bi da bi okay me ma me last year mu wo kra na esi me ma me e wa achema pedwa Pentecost fo ena ye na yi okay me ma me no ye fu Pentecost e wa achema pedwa ba me Pentecost fo mpanifo ni nyina any elders ni mpanifo ni nyina ya me namfo minim wo ena minim de ye koso wo church no ena sesi ya asenye sania na abeka han di obo ni din elder han Donkor kumasifo mayo bebre na maye takrade maye wa doso oko locals no ni ade krampa adom ni bo bi so bi wa hu say prayer warriors wa bomb fire no bi wo vision a wo hu ade obi wo kra ye bomb fire mo bi nipa ni yare no anya kwantre say nipa so masi de ensuo ye bomb fire musu ni amfa mane no obeye okay unya yepe ye bebo wa sense apart from sensuo ne kra no de ye nyi nsuo mfiri sa wo wa so ni mu a adom kuta wa ache ne kuta wa pani bi ai na fu kutu okay a wade te wa woni bi no obawu wo nantia che se wo de ani mfiri nyame wo de ani mfiri nyame wo de no emfiri nyame sa adom ni kuta wo na sa yi sisili amafo se won pam ne te se sisili amafo enu de anya sam keto a onan na ko chikakra na sutro ne o aw pam ne te se yi okay eti na se other regions na kore mai masra me papa Pentecost fo mpanifo ene chairman munyamfo de wa ba se frɛ nyame che me pa chan ye papa chairman nyame cha wa ba every nyame che apostle ene Pentecost won fo nansi fo okay wa ma kwan ma adom ni nya adwuma ma kwan ma adom ni nya adwuma na tete adom ni nya adwuma okay na won nya se obi tra Pentecost be 30 years 40 years na adom ne won so na wonya na odu ba bia sabio we prayer camp na da wona wa bia enkrofo ba mu bebre ewrade de ne ye adwuma wo yusu no because of honemu ade chen kakra enkrofo de chen te se car eni e bia asase eni skabinti no empanifo ne ti achi a won ti achira won nya bi nti no sa akwa no yenko kase onfiri nyame odidi ho yenko kase wafram yenko kase de oye no eye bronsama de so ada se ba yese de oye hwenhwema de no onfefa ne sakwa so ada se sadi tie bi ade wo chen kate ne bi ya no sahwe eti wonu wote asolim be 30 years 40 years na udade ama na chede na wanfa nko no wasolim a na wode bi ye prayer camp ye Pentecost prayer camp one say kura no because of say when munya gift ne achade ye nti no ma Pentecost fo asolema no enchin ko prayers bebre omoba omudiem wo diem say na say ne ma na start wo Pentecost mu a won wunyan no say Pentecost asolema bebre kompaibo ende yampa wo nyina kompaibo because yes opeba bi a ehye opeba bi atumi wo opesofo anyame yusu no na ode na ye dwuma na ye bi wo mu diem na mo am se mo nyen nanti ntwitwa Pentecost elders ni bi didi ama o hwe nafu a asa kosoko aduma chede ye woni bi oni ge wo bi konya bi a ene eye motia ene ye we moma ye nwe ho moma ye nwe ho na dade ye hwe doctrines a ye yusu e de ye nya sorry no ehu hia bebre se ye de rules bi betoto ho no mo a we de tenchina twe a we ye nye we e na ye nye because Jesus Christo no obaye no enema bi wo ho no mo a oye ye no oye ma ye hu se ni tumi na wo ka ho asem no ampa tumi ni wo ho enti adenti na yetimi set rules bi e ma no kyekere yen ya ye ankasa ye bewie no na asan abeso ye kon ena me ka se awon fe da edu ba bi a wi asena ankasa kura se ye kon nanim enema nyina bebra asesa so nim sa me pa try enema bebre ye change asesa e wo wi ase first na police ni ba e mo rasta o so nim sa unti mi kura ana unim o minim pa ene
Obia person na yelebo life. Man ho ye fe. E man ho ye fe. Enti na osia police for me ya. Onwa bobo rasta. E fata won ane fata won. Oh, e fe. E fata won. So what the fe nti no. Oh, e fata won. Who difference so we do obey say ne ho ofesa. Ye wa asori bi o wa akwa. Ena ye nsa asomade ye. Yeah. Na oba nanim aye den. Asono kro mo mutokuro. Ati se fufu kusa. Eden na ma oba enwo ye ni ku ho akono. Na ho siesie. You will look sexy. You will look beautiful. You will look sensible. Wa ho siesie. O your oba say unu kunkwan na wo fie a yame adomasim fie. Ai nye compound house. Dabi. Mo wa. Eto da bi a wo hye atade etia. Kama. So that's here. Na frafra niama. Na frafra niama na obusu iguo. Na ku ani bo ani ma aso nkodwale. Aso nkoyese na nani kra. Enti se kurase ne ani kurom ka atu agya. Meni aba. Na frafra niama ba. Na wo ba bi o wa. Na wo siesie kura ma ne ho nye ni ku akono. Ukun be kwa adwuma ba. Na wo de ntoma bomu. Na ne nase posro. Na nimu bibi ni tirinwin. Onwale kura no abeda. Ebe ye de na anwa ye okun akono. Ohu nya na akono. Okun pie no ohu young girls na. Eti ene wiase asesa. Okay. Ko bi kura asesa ni din. Your friend tilapia. Ochema ya asesa ni din, your friend security officer. Fit ni asesa ni din, your friend mechanic. Anaboa. Phone ye kuta me. Metumi di aye bibi sesi ya 5 minutes ebe ko Germany. 5 minutes wa. Then e wa pra just a seconds. Ebe ko America ebe ko ewiase nyina. Baby obi a won so be hu no. Enne sa wo tro letter. Okay. Edi ko gina post office box ho. Na wa dwen se wo de eco post wa. Ebe che papa. Box ne kura abaka to se ntima se wo hu nyansa. Se wo phone ne keke. 1 minute betumi aye de wo de aba. We are senior masters. Okay. Tiniama bi owa esese yesesa no. Na yeto ye bo ase nso kire. De onti ase no ate ase na boaye. Na aboajen. Na chese enkomo na ye de ye papa. Enu ti comments no mesra mo ma ne mbra na menkan emfa mamo. Afei so share ma obi enye bi. On subscribe ye no subscribe. Na ne ye hwe nyina da bia wagepre na wahwe na wo de amajen. Na wo so wusua de na wo hu ne ekoso e wo wiase afa na nyina. Ente ye de enkomo no ebesi. Na dadi ye de baba bewie no. Ehu hia se obi wa sori mu na okofoma ye twe ne sen. O twe na sen. O twe na sen se bia obi akobo adwaman. Te se ne asori Pentecost say ye. Ana me say. O twe na sen. Wa ye boni. Mini aba. Da. Ye twe ne sen wi ani asen kwa evangelism. Na akope nipa. Ya akope nipa. Asen yamba. Asen de won. Eyefo ne yakwa fon ba abonefo no. Ya akwa aba. Na de otimo na wa ye bone no. Ya pam no man. Ya pam no. Ya se church na se boka. Ase koye crusade. Ekofa bonefo na ba. De bia ba ma pam wo. E na de oba na oye bofo. Oyo so abofo. De bi. Bone ni no. E won ho. Ento twa na se. Ti na meka do se ni wi ase na niam asesa. Asesa. Ento obi asesa no. Ya wonum bia ye to na me voice ni nkomi yi kura. Bomadi na ma ne kakra. On say Yesu atrene nsa. Okay. Yesu atrene nsa. Akra wayra munyina momra. Yesu atrene nsa. Hey, this day. I like your voice. Say you mo kra say Pentecost for you. Pentecost for you. Thank you, me dance. I come team songs ni. Aye. Eti no. Ewrade ba hwehwe wo wayra. So obi ti aso dem na ne ye bi ni suban bi nya. Ye to ne ma kuo pani. E ma kuofo. Me ma kuofo. Na onwo tunefo. Ne ye kire no. Ne ye kire no. Ni party se board ye. Ne ye dane no. Ne ye kire no. Ba we die adeketo a bi a Pentecost for se abowase.
Adikitwa bi abo wasen. Yabo wasen. Yabo wasen wi a. Yase akoye crusade. Akope nipa de. Akope nipa san de o maba. Eye emfaso bie ne so. Okay. Why? Mateda. Aye. Na yadi AC no me final question na maybe sa na afa ye bi a na wetu ahwefo efo afa nso ye nuanu mu bi mu na no nso wetu ofo na won apesa we wish you a Merry Christmas. Efutu a me dey ma. That in patron me say my question answer. My wie. My last question. We dey my last. My last. E dia ba ni asusudi a ususu se asori Pentecost was sa wo mu a ebeboa wo. Ne e dia si. Mabo wasen on sesa. Okay. Obi nya achede o mu a ne mpanifo ne kan sen no yen sesa. Okay. On ma makio no mo honhom de ye adwuma bompa ye meja baye. Endaleto won. Okay. On nyi mpanifo a ana won kronkron enyi mpanifo a on wa asole no ho on wo good vision. Be ma asole na gina ye kase enye nyaatwonfo on say ne no on the school for ne na ye adwuma young boys no future leaders so that's it future leaders no on say school so no ese ne yama on kron ba bi obefa and school so nko onim say Pentecost ene so le bebre o wa say ne ye Saturday a quotation Abeka district de be ya asole eno na baby a especially on home cell books ni on Bible studies eno na baby a de be ya asole that is say enye won kronkron na lead you what the preaching plan on na ye thank you timetable eti wonnim na se wo a wugina wono Holy Spirit na daleto fa good way a empanifo sa asole na o ye den o say no say that the mere bia ni mu ade yo dabi say no ya di nipa nyansa okay eni nipa nkyere ena abe wura Pentecost okay nipa nyansa eni nipa nkyere so fu obi a na minim no na that one branch of Pentecost all the quotation by so mfa nya adwuma ena o divert ne fa baby eno anu no ye yinadi yes asole na o say no o say asole no ye yinadi eti na me kase nyame frɛ no enye Bible school semo so fukum chacha de bia meka John 7:14 to 16 John 7:14 to 16 Bible say afashe ni mfrimfrim Yesu kogina asɔlefo preaching ni ye Judafo no mama ena Judafo no ka se eye de no obi onko school da otumi kensem say ena Yesu ka se me nkyerɛ nyame de anade osoma me na ode ma me John 3:27 say obi ntumi nye bibi ade so nyame di firi soro ama ti asofodie enye Bible school enye school enye ofre Jeremiah chapter 1 verse 4 nyame ka kire Jeremiah so ohye maame yam na osi ni odifo Acts chapter 4 verse 13 tam owu Peter ne John so onam na wo kan samwa nimdie wo matumi wo Oti se oye nipa bi a wonsu ade ye da wa ye papa hwe akwa nanso de wo ontirim no ne so Eden na Peter to me kojina Jerusalem preaching man one day nipa 3,000 sakra ngosra no ngosra Acts chapter 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Peter ngosra ti sofu kum chacha de bi ameka se me sofu a wakọ Bible school mo mfa ne ho compare me ma won fa ne ho compare kum chacha kora wo de ya brofo na ade be bi ti me ngosra nya brofo kan da bi comprensan anya no ne adom no dabi sofu bi preach na tumu se wadidi amanefu aye twa na tumu se wode wonam na preach a wo hu eye ngosra eye achade eye gift ti me sofu kum chacha Bible school na wo kom obi o wa na opeso okoye engineer na opeso okoye course bi fa baabi ene wo faili ye certificate no amfa ho o de fa won so ya amfa no ene o se ne ma me fe nkofa pastoral life ene o de ne certificate no kofa Pentecost de kofa Assemblies of God no o de kofa baabi
ene ho ne kwan bi ma no etutu mu say baabi a wakofa na ye honam enye adwuma no enye ne dia ofo so be ho ahye ho won say ye won krofo bebro wa won ye adwuma wo bra won ye mo kan say professional won ye adwuma wo bra won ye professional eye bibi eye emergency impromptu and one make good use of it and what the anya chance ne ba ye no se ma me nkwahye ho obi nye nurse and wakoye nurse ti da bi odi abufu odidi ayarefo atem enya sam ketwa because and e bi akwa atwade wo kofo bi me da say because ese di pa be patient okay ese wo bi oye nurse bi awun eye ehumobro na wo say obi benya wane free yade nti na obi aba ne ho de akoma obeye den so nurse o kasa doctor o kasa kura mo obi nya ayalsa okay ema wo be wukura wo mu ba nurse ni obi beba na ujojo no nipa mu yale ah wo so obi yale a wa esa abofra ai betia no ko wati kakra onai na ko wati kakra onai na ujojo no ye no to ada se tie wo adwuma bi owa obi owa enye na adwuma okay driver ni bitumi tu car o se mi kohwio won guaba crofo ma oni adwuma ye ena obi ama no spare ena otwie to kohwio won guasen aba obi ti awon fe me de manu si no ya ma won kronkron ni die okay me mo obi afrishi apa ewrade nhira mo na ewrade ni obi akese okay mami nchia me ami nua sofo kese ba ko a okay ya frɛ ni Jesus abrantie efri yie amwako ayim okay sofo a metumi ye did one dance ya ma de achen okay owo UK okay ya frɛ ni Jesus abrantie okay nyame tumi wona so nyame nsa nyame abasa nyame hosra wona so a in fact nyame di ni ye adwuma too much wow so ko buro kira the whole world wagidi wo ba bia nyame yusu no ya frɛ ni Jesus abrantie okay efri ya amwako ayim ofra asante achen bom pata Jesus abrantie ne meti ni nkan ono a owo buro kire na ko ni kuro bom pata aso den bi awurade adom wo sia ma ni kuro mo asolefo mani ye pa ti Jesus abrantie memo wo frishia pa mesrem kwatenten eri wo nyame ahoden edemam na minchia Bishop Adonten Boatin okay awo USA Virginia aha Bishop Adonten Boatin Bishop buro nya duo bepem ne mente wonka bepem ne mente wonka ne kura enesen Proverbs 3:28 osen kan kire wunu ya se kobra na ochena me de bema dabi ye twen buro nya de Bishop Adonten Boatin ena Bishop Ransford AJ Asare awo Minnesota Bishop AJ Asare okay michia mu nyina nyame hira mo ewrade mamo ahoden ene nkwatenten na michia Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa okay ono so michia no mesere nkwatenten ene wo nyame ahoden ede ma no yo daddy mi da si nyame hira o sa wo je bre ene wadaji a me frɛ wo oba beka me nsa wa ha na nyame enhia pa Christmas de se ne wo twa amanfo no na me so me twɛn wo e wa ha ya aha na odofo a wo je bre wo so nyame enhira o yeda wase papa ese abribia wo kan ye ho na wo boy ya twidom na wo hwɛ yen na yensu yesua na wo so wusua yen nyame enka ho afisia pakese ye enko enfama wo na mesra mo mentimi ankan mayi no enso mo comment na mama mo fa ncheme nyame ya doma da se na me site na se a making kan e de amam ebre eni ho e ma yen entia na afei so no mesra wo se o comment no anase wan share amonua nya bi no mesra wo empa ho share never mo bi na onya bi on subscribe ya na wa subscribe na ye the video bi atumu na won sa etimi akebi e wo ye channel no so afei so aseda kese pa enkoma me cameraman dimreku nyame enhira so obo machi dom chinchim camera yi e de ma me fefefe na eye mi engineer so Andy Teflon ono so nyame enhira ne pa na mitinya me jesu a na boss de ye nchia no me boss sofo Bishop Apostle Reverend Elia Bishop
Reverend Dr. Apostle Elia. Ena osofo ba ko nsu tie sisi a. Okay. A we you good. Our dama kuma so amemfa ni niagro. Your friend Titi Bremu Kennedy. Oh wow. Titi Bremu Kennedy. So I say TTBK. Oh okay. TTBK. Okay. Titi Bremu Kennedy. Bako pe. One. Titi Bremu Kennedy. Bako pe. Why a software be a memfa ni niagro. Okuta good art. Okuta akomapa odo ene enkabom. Ti sofo Kennedy afre poku bro nyanso ne kora enesen sofo Kennedy ne kora enesen bro nyanso ne kora enesen na ne wati free aye prophet 1 major enumu na medi wo sie no etin me jesu ani Empress Anne emema nyina ka etire ba ko pe nyame enhura wo dasa ne ye besanso ehia bio makra. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For multi mala show and a money ekasa. Many about many bema. Uti me how bia ewo so a e wodi nam honoma. Wodi achinchia wo so. Uyare ope awo and I say 5 blood and how and I said there be a stroke and how and I bema waye mre e won paso. And I there be nipa ope visa one antia wonya visa. And I wo abuchire open krata. Why wonya krata. And I said there be Italian now why. But what is your family number? Ewo habanya edi adwuma. Adwuma bia me ya ma obi e ho habanya ye beyi na de aka ho aya de ama ama bibia atutu ya ama. Ama hawa eda wo so no afi wo so. Na wo so anya wo fa odi. Nti bebi a wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame a wo so e be da no sire. Food and transport for omaye nhwehwemu aho adwuma pa ye. Nti omama ye tumi krata ya mfan ye adwuma. Embua wiase fa na be bia. Nti a obi a da so nua. Boboni se wo frame a wo ha etumi twa. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. A church for a quadri ewadisium. Any air conditioned room there. The band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And you're not a man. Location you know at the coffee pipe junction. For number ne boasio, no one casa free. No more beyond that, and I'm moving casa me from one casa free. I bet you.